ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NIA ꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯜꯂꯣꯏ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯊꯥꯂꯣꯟ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NIA ꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭रिꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯖꯣꯁꯦꯐꯅ ꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯑꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯕꯥꯂꯥꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯟꯈꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯟꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ NIA ꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯣꯃꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭रिꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯕꯨꯝꯁꯋꯥꯟ ꯅꯥꯎꯂꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯣꯁꯠ ꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯨꯝꯁꯋꯥꯟ ꯅꯥꯎꯂꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯊꯥꯟꯂꯣꯟ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯕꯨꯡꯖꯥꯡꯒꯤꯜ ꯕꯥꯜꯇꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 21ꯗ ꯒꯨꯔꯨꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯒꯤ ꯂꯦꯡꯄꯨꯏ एयरपोर्टगी कंफाल की लंबी बुंगजांगिल बाल्टे की थवा याउद्रबा हक्सांग अदु चुराचानपुर हौके फेब्रुवारी 23 दा पुरखरबनी बुंगजांगिल बाल्टेन हिंगलिंगै मतम कुमजा 2025 के सेप्टेम्बर 22 दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा इबा चेरुल थादुना मंगोंदा थोक्किबा थौदोक अदु थिजन्नबा खंगनखिबनी सेंट्रल लीडरसिंग इंगित पिरक्तबना मिनिस्टर एक्सपांशन तौबा लेखाई ताइद्री मणिपुरी बजट सेशन मार्च थादा कौनबा खंगलखरे दिखो BJP सेंट्रल लीडरसिंग हंदक चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान सिंह हायाउन उनादुन वरी सानाखिब अदुदा स्टेट असिगी BJP ना लुचिंगबा अनौबा लेंगाक असिगी ओइना मिनिस्टर एक्सपांशन तौबगी मतंगदा इंगित अमता पिरक्तबना मरम ओइरगा स्टेट असिगी ओइना मिनिस्टर एक्सपांशन तौबगी मतम असी मतम खरा थेंगथरबा याइ लोइना अनौबा लेंगाक असिगी बजट सेशन मार्च के अरिसुबा चयलदा पांगथोकनबा सेंट्रल लीडरसिंग ना खंगलखरे हाइना डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोसी दिकोना फोंदोखरे लोसी दिखोना वाई खेमचान अमसुंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेमसाकिब जेन नथा असिगी कुनगा माथोइदा कुनगा मंगा फावनी दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी याउना तोंगान तोंगानबा BJP सेंट्रल लीडरसिंग उनादुन वरी सानारबा मतुंग ngarang इम्फाल एयरपोर्ट हलखिबनी मांगना एयरपोर्ट हेक थुंगलबका पाउमिसिंगना हंगबो वहंगे पाउ खुंबिरदुना हाय नौना सेमलिबा BJP ना लुचिंगबा स्टेट गवर्नमेंट असिगी ओइना अथुबा मतमदा मिनिस्टर ओइथोपगी वाफम असी हौजिक फावबो लेखाइ ताद्रि मखोइना दिल्ली दा सटकिबा खोंसत अदुदा प्राइम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अमसुंग BJP की सेंट्रल लीडरसिंग उनादुना तोंगान तोंगानबा सौखत थौरांग अमदि IDP सिंगी रिहेबिलिटेशन तौनबगी मतंगदा वाखन्नकी हाइरि महाकना हाइ BJP सेंट्रल लीडरसिंग उनाबा अदुदा मणिपुर गवर्नमेंट गी ओइना कोबिनेट चाउथोकपगी मतंगदा वाफम अमता पिरकपा लेते अदुबु बजट सेशन मार्च थादा अनिसुबा सेशन दा पांगथोकनबा खंगलखी अमरोमदा पावगी लिखुन अमना हाइ चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान न्यू दिल्ली दा लेरिङै मतमदा BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष का उनादुना मणिपुर की नौना सेमलिबा BJP ना लुचिंगबा लेंगाक असिगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाउथोकपा अमदि फम यंथोकपगी वाखन्नखिबका लोइनाना लाकादोरिबा 2027 के मार्च फावबगी मनुंगदा तरागा हुमदoi चो मणिपुरी असेंबली इलेक्शन पार्टी असिगी मपांगन कंखत हंतुना माइपाकनबगी दमकता खन्नखी हाइरि नकल अमरोमदा चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान ngarang nungthin दिल्ली दगी इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलबदा पाउमिसिंगना हंगबु वहंगी पाउखुम अमता पिरमदना सटखि मसिना ताकपदि मणिपुरी अनौबा लेंगाक असिगी मिनिस्टर चाउथोकपगी वाफम असि मयेक सेंगना लेखाइ ताबा ngamdri हाइबनी तांखुन नागागी लमदगी कुकी सिंग तांथोकपगी हाइ हक लै CSO तांखुल नागागी लमदा संगजफम लौदुना लेरखिबा कुकी सिंग मतम अमा हेक्तदा नागासिंगना तांथोकपगी हक लै सेंट्रल अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट सु एग्रीमेंट साइन तौनरिबा कुकी आर्म ग्रुप सिंगी कैंप सिंग नागा ताबा खुलगी मनाक्ता सानब होनरिबा सिंग अमदि आइन कायना खुंदा सिलकलिबा कुकी माइग्रेंट सिंग लोइना डॉक्यूमेंटेशन पाइदबा इमिग्रेंट सिंग डिपोर्ट तौगदबनी हाइना तांखुल नागागी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना दाबी तौरगली तांखुल नागा CSO सिंगी दाबी असि खुलाई पाइबा कुकी ग्रुप सिंगना थासिगी निपान दा सिकीबुंग सारा कमुंगदा खुंजायुम कुनगोमदoi मै थाखिबा अमदि थासी कुलहुमदoi दा सना कैथेल गी लुंगटेट सिंगसांग परिंग दा मै थाबगी थौदोक सिंग अदुगी मतुंग तारकपो ओइना फोंदोखिबनी ताखुन नागा लोंग चैनल गी मीडिया सेल वर्किंग कमिटी ना थादोर पचेरोल अमगी मतुंग इना नागा खुल सिंग दा आइन कायना कुकी सिंगी खुल नौना तासिलकपा नागा गी इपाई पु सिंग ना थंबिरम लम सिंग कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग ना तमना तमना खुदुम संसिलकतुना पोपी थाबा सु कैम सिंग सजलकपा अमदी IDP सिंग थिजिलकपा असिना मरम ओइरगा ट्रेडिशनल डेमोग्राफिक याउना सैफु पीतुना तंगदु लेतादबा फिल्म अमदा इरांग थोरकपा याबगी फिल्म दा लेरे हाइरि चेरोल सिन हाइ उखरुल डिस्ट्रिक्ट की
Litan Saraikhongda Kuki amasung Tangkhul Naga anigi marakta sauna ungkhatnaba thoktuna yum kai kaya mai thakhrabasingi matungda Tangkhul Naga CSO sing haukhiba numit Taraga Nipan rom asi tuminni yengduna lakhibani hairiba matam asida suda lairiba kulai paiba Kuki militant sing na faw makhani kulai paiduna security force sing laina koicha chatuna lairi makoi gi marakta foreign militant KNB gi kedar sing yawi haiba gi report sing lairi hairi thawung sing asi India government gi Kuki homeland ama semhanna bagi aronba agenda amani haina maral siri Puari mayek sengna lairiba Naga sing sangdamna duna Kuki singna sasina Puari da kaya semduna makoi gi fidafam ama Naga gi lamsing da laina honari Puari na Sakini Kuki haiba wahai asili singam sanipan marfuda Manipur da ihan hanna taba phangki maram di makhoi sing asi British colonial rule sing na matam adugi Burma da gi pochai puna ba farakhiba miyoi sing ni haujik phawba Kuki sing si mafam amadagi mafam amada koicha chatuna laiba kanglupa mani matam amada Naga khul gining thau singna Kuki sing bu text kahanduna Naga gi khul singda laifam pi tuna lakhibani haujik oiriba fiam masi yengna Tangkhul Naga CSO sing maru oiba demand sing tausi handok pa haibadi revenue permit kaktatpa Kuki singna naunu khunda silakpa thingba leitan gi thaudokta security personnel saruk yakheba singi mathakta convection lokhatpa amadi Naga singna khundariba mufam singna central security force khudingmak lauthok khiba sing asini hairi Judiciary na corruption tawbagi chapter yawa larik athing batham khre Judiciary na corruption tawbagi chapter yawa NCRT na form class 8 ki textbook ama Supreme Court na athing batham khre Chief Justice Surya Kanta na luchingba bench amana hiram asigi matang dama pungphana investigation sathaba matau tai phongdo khre bench aduna hai Judiciary gi mingcha thena bagi pandam manba mong da satharakpa thawung asida senior bi miyoi singma pungphana khangdok patangai phade social science ki textbook ta Judiciary bu lan uhanna bhona rekba sitara ina lofam thokte poladuna bench aduna hai ki Ministry of Education ki Department Education and Literacy amasung NCERT gi Director Dinesh Prasad Saktani gi mathakta hiram asigi mari leinaba kari maram gi action laukat loidoribano haibadu mayek sengna khanghanlaknaba so cause notice issue tawkhre kanaba textbook asigi chapter approve tawkhiba teaching learning material committee gi mapung phaba report ama pukhlaknaba gi Supreme Court na NCERT di ta khankhri committee da yawu miyoi singi maming matha amadi qualification singba mapung phana pikhalakadabani hairi Mamang chahida journalist samaga kunga mapan mathau pangthokpata sikhi CPG kumja 2025 ta journalist amasung media worker samaga kunga mapan mathau pangthoknaba honabada sikhi haina committee to protest journalist CPJ na phongdokre New York ta based tawbu organization asina thadorakpa sahi gi report hai laikhidraba journalist singi manungda marfuga tarukti Israel da mathau pangthokpada sikhebani Israel gi lanmi singna satharakpa attack ta Palestinian journalist kaya marum sikhiban gar loinana media worker kaya so sikhi CPJ gi report matung ina journalist nifuga tareti atamna hatkibani haiba mayek sengba khudam phangle gaza da sathok sasin tawbagi athingba kaya marum leiba maramna mapung phaba report phokna bhona bada khudongcha da kaya marum mayong naki Israel gi military na pawmi kaya atamna na hatkibagi khudam phangle haina sanglaba sahi kunthra rom malem gi tongan phom da journalist sing leikidabagi maram da thijenduna lakhiba CPJ gi report na phongdorakle Military junta gi air strike ta taraga taret hatkre Military junta na Rakhine State ki capital Oriba Sitwe gi North East thangba sarukta air strike sa thaduna military taraga taret hatkre taraga mari hena sokapan nangle air strike sa thakhiba mafam asi Arakan army na confront tawraga leiba mafam amani thodok adu Arakan army gi maikai dei kan na yamna asokapan nangkhraба gi haibadi sapsana khangba ngamdri thodok asigi matang da Arakan army na thoglakkiba statement amagi matung ine de military junta na air strike tawduna hatkhaba miyoi sing adu civilian ngaktani leikidraba sing adu gi manungda ahum de angang ni miyoi taraga mari hena asokapan nangki air strike aduna maram oiraga building manga taruk mai chakhi building kayana akai etoi nangki thodok asigi matangda Pona Kyun Youth Association ke chairman KPO na haikibada military junta gi air strike aduna maram oiraga hojik phawda miyoi taraga ni pan siri aduga miyoi taraga taruk na asokapan nangle haina confirm tawre asiba sang sing adu mafam adu da saithoklaga taraga lei miyoi kaya amana building kaya mai chakpa adu ubada question chenari Try group ki maikay dagi sumating pangnabagi elam khongduna yamna kanna hotnari hairi